Yejumedie anase oye kire kese a ye pese ye ewo Ghana memu ha abibia ne se oye kire ekoso a isaida se ye etia aban se economy ni mu emu ayedin asesena mu emu ayedin ehu oye kire ana ye na nso mpanyimfo ka say little drops of water makes a mighty ocean ye na ye nim ye maame Evangelist Patricia Oduro-Cranton, popularly known as Agradaa, yenim enne social media platform so enema ekoso wo honomo okasetia empanyifo bi wakasetia amai panyifo okasetia yempanyifo bi ayenim omo ewo man mu ha ebi ne ye papa Fada yem papa Dr. Kwame Despite yem papa Reverend Dr. Owusu Bempa ene wudu social media so a edidiatam Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yede kunja papa nkwane yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yawa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja, ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboa odele with. Ofia kunja misimu. Na wangasa ofia kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. Odi share bia no class de bia nete e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia ope wasase we so na Obiri Yeboa nko na betuma mo China ekunja pe na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi say ekunja ope say ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboa Furniture Enterprise ewo ho se o pese oni Nana Obiri Yeboa din kita ho bia free 0558 78 2268 anase 0277 tie no mani 0277 469933 ekunja bia o pe no Isaac Nana Obiri Yeboa no ntunchia se o pe kunja we enene mpa seta normal no frɛ normal no Isaac Nana Obiri Yeboa be ma we kunja we enene mpa ekunja bia wa ha bia wo pe enene mpa seta Nana Isaac Obiri Yeboa nko na ebetumi ama obi ewo Ghana ha Ene ya mene wo kasai ede ye maami ani din ede Mrs. Patient adodo na so oda ya sha ano wode wo ye chinchinche ba behihye so July 26 a chese ni nyina emu eno na chese ne ye kira wode egu akwamu no okiremu na chese onipe biara sebio ye maame Evangelist mama part ye maame Patricia Oduro-Cranton waye de wodi watempe sika gari issue ni de keka ehu enu enyina no wo se nipa no mo na ye de ye to ensa ede afram o se Ghana fododo na nim se eba no ye kire dia na efa economy hum yesika sem enioma akoso inflation ni de keka ho na suwe de enye enu o ne se social media no ye enioma bi de to ho no ma eno na nchirima no wo mo eba wo mo ba behwe na wo mo asua enti enioma ekoso social media no so no hu ne se de bi enye ne pa na se ade pa se bio ye nchirima 5 years to come 10 years to come ye mo fro no bebe hu na wo mo ebe hu ne se ade pa na wo ma hweso ade asua ene se ne we sori ana wodi inu yon quantum we sori ana wodi adapa twa ato eho nto hu ne se ebra aso se sa ensem no enina no wo mo etimi etu ase edi free wo man no emu enti wo mu biara ye maame Evangelist mama part waso na no ede esi wo so waka wasem wodi watem ewo kwa bia eso ewo kwaniase bia eso wo se nipa no wo akonya ewo ho no so on the 26th of July we be share wo mo ewo Obrasport na je so wo mo de wo chinchinche akwa hye eso je so mo ne Ghana Police Service edi ensa wo so no do for ye bote ye maame no ene na pamfo no ensem no enrani ba ye beto aso. Yeah, good day to everyone. My name is Frankomi. You can call me Afoko. Today is a beautiful day. Today is a Tuesday, 4th July 2022. I am here at the regional police headquarters, the regional police station. As you can see, at Tudu. Now, I check a CB with home ma, and I'm council eba. That Tudu say, Ghana need demonstration. Ghana need Ghana demonstration. Ghana need Ghana demonstration. I check a CB. Yabe ye ade tia
wana wodi nsɛmɔne ɛwɔ ɛyɛ ɔman yi mu na yɛ maame kɔfa bae a odi anim ne din ne Reverend Patient Mensa ɔno na ɔbɛyɛ saa ɔyɛ kyerɛ ɛde atia ɛyɛ Evangelist Patricia Oduro Krantin a dodo na nim se yɛfrɛ no Agradaa na me nsɛm bebree mama maame medane ɛyɛ afidie no ɛda kyerɛ maame so na yɛ maame atoa so na nea ɔpɛ sɛ ɔka ma ɛyɛ sinya ɛte ɔka ɛti no wede mama akwaaba ya woba mejo so mama ewie yi den na edubo bepie ɛyɛ police headquarters okay your friend me Reverend Mrs. Patience Mensa Mr. ye enyumtini a dodo na eni mesi your friend me mama Yasha enne ye ba ha ahwefo ni etiefo a mo ehwe ye mu tie ye nso me chia mo pa nkuta ne bone ye de enkrata notice ana ebre police fo no yejumedie anase wo ye kire kese a ye pese ye ewo Ghana memu ha abibia ne se oye kire ekoso a isaida se ye etia aban se economy ni mu emu ayedin asesena mu emu ayedin ehu oye kire ana ye na nso mpanimfo ka say little drops of water makes a mighty ocean yeni na ye nim ye maame Evangelist Patricia Oduro Krantin popularly known as Agradaa yenim enne social media platform so enema ekoso wo honomo okasetia empanifo bi wakasetia aman panifo okasetia yempanifo bi ayenim omo ewo man mu ha ebi ne ye papa Fada yem papa Dr. Kwame Despite yem papa Reverend Dr. Owusu Bempa enne wudu social media so edidiatam pasa ya woji wo mo no eya na eya asefa because enne onimi mienu beji atumu se ye social media platforms ya na se internet ye money bebree free school eba wo mo assignment ni homework sa de ma wo no e wo so mo ko internet so acquire research na akola be fa ne phone be fa ne tablet o be ko online na afa bi atem ko an kwa kwato so no eya na enye intino mesese adofo amuni na wakame under such way no we are victims of such insults no ye tun sa afremu na se mo baba abeka ye na ya yesa o ye kire na se di ya tempa sa no etu encha kwa at least ebe perform na ma social media no so aye asudwe da se de bia na di atam ne kasa e wonte a ense fata e kwaso eya na enyem banti mo beka ye ho na yuntimi enya sa wo de kire em say ye so a aduasudwe ebeba oman oye kire ne ye be hyase 8 o'clock amapa Tuesday 26th of July 8 o'clock amapa na ye ba bewie ewo regional headquarters ha ewo tudu Accra tudu ye ba abewie no wa say ti adofo ni na emeka ye ho na Ghana need Ghana demonstration entumi emra so na enyefe ampacho wo say oye chembe ye wo efan ye ba ye no Ghana memu ha ya Accra ha ye be hyase wo circle of transport na dia ba bewie police regional office ase ewo tudu Accra aha ane ede oye chere ba bewie e be hyase anopa 8 a.m. 26th of July this month year 2022 e be hyase on circle of transport na dia bewie ewo police regional office ahase na se no chere so bibiara ye de sika gari agu no bibiala ye na zan onto na mo ensiamo ewo eye obra sport yes na mo yesa oye kire no yes bibia Patricia anasa ye mame Evangelist Patricia Oduro Krantin Agradaa sene ye nyina ye nim no wo a wodi watam bia no anasa wo a wodi sika gari bi edi wo mesere se be kai ho ni anya wo ye kire na se didi atam no ene san sam na e post social media ano betumi abrase amaye yo mama we de nyame nhira o ame say arefo eno na mate no si eye police station ho ene ewo yi ye de ye submit akọ ama mama kwan si betimi esa o ye kire ntu biara mami aye obone anaso wodi watem ana wodi sikagari adada wo no anamo na hia
obra stop or obra sports honum na nia ebekọ so de esewani eje say e ka kire o bye bye atie fo ne ahwefo se de me ma me e di ya jo muska e di fo se pe mu dali wi na so ameka katra de aka me ma me de mu tia esre se nia anamu ma ye ma me ti wa wati ana wo wo pe oman ga na de ye mo fa ni ye no bra na ebe journey na ye nyina ye ntisa esei afantia me ye boni a e hospital social media esan se e wo ho se ye mani di besu ade e wo ho se ye besu ade na ke ba ko a me kama ye nyati ase ni se na ye ma me no ya bodi afufo enti e pese so ya bodi afufo de a o ma ni su ane ne kwan e kire se ampa ba ya abodi afufo na bi pa me hu Christ na o so wo no esan se Bible say I'm funny the man yeah need to yourself. Penny for all my you from yet no one. Or so am I who said the yana I want home. They who say I'm packed, but free soon about him. You met me a kind of with us. You na other for said ye mami wodin nsem no atu edwa no eno no achese want na say enhwe e masanyo ma no enko eso ye Mrs Patience or sanso Reverend kan wo sanso nyuntuni ochi masanyo ma no wo ma no enyeden enko so ntina achese wo be call a spade na achese wo matimi ahwe aboa amasanyo ma no atu etwa na no na binom e ka say pan because social media no eso no nkofo e de aye bia adapatwa ayam pia ena wo mo etimi eto no wo no mo asane o ma no enyina no so wo mo ahwe no mo nto ase a ene na ye fro se o trend o ye no dia trend o ye no dia trendy ebedru akire ebi eno no na je se emabunu no wo mo nso so etuki to that trend na se wo mo di akira ebekwa ko wi ache no na afi ye baba bo wo mo esobo ne ye beka so wo ma yesi na so ne ye refi esa wo ma ye den empelifo no atwa ede ato wo no mo enkwada no ye de edi achenti ye maami anamuntu a wone empenifo akwa adwinkrom se wo mo ede be hihye eso fix Agradaa demonstration wo mo enye na wo mo edi etumu pa ebeyeye ene binom nso eka se na ahokire wo mayimu demonstration kwa ye ekosi sen na individual ni baba ko demonstration na mo ya bibi baba bibebe wo mo forgetting na do mo for se Ghana fo wo mo eni bi baba bia na ebia sika garefo no na ebia wo mo ebeye den ebe sori na wo mbedi akire so wo baba be ye bibi na anya sa pa dia Ghana ni bi ni wo no mo be sori se wo ba Agradaa demonstration wo kon ye hwe na emo ebia wo mo wo bu wo mo no na so mo nya papa ne se fine mi hia justice mi hia mi sika eno nti me ko no makwa akwa mi sika agede a ene wo mo ebedi echa anya sa pa dia obi eni wo no ma wo beko ebusia ensem mo de abeto abonti se na wo so hu no esi efa wadwenche no fabra ebeto your comment section like the videos na share on all the social media platform no eso media ene ekia sikapa makram ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewremu ana oso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi ena ne me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji nyankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu enonti onyankopon enam ne so edi a new spiritual science technology edi ababontia ye freno eye castoplanto technologies beba chawo hwe prophet Dr. Abennego owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities.